Ardom Nili Hiti Ruya Birta Thanbang Sami Sunaris Rohangpi Nonang Litum Tek Ponlongji Lake Weekly Special Bulletin Mate Hiti Ruipen Kenang Sot Abirta Doan La Silang Ponlonang Hiti Ruipen Abirta One Nation, One Taxes Pu at PNC Goods and Services Tax was signified Tongkep Ajo Jirlo Aporpen India Prime Minister Narendra Modi Pen Pangdak Pontanglo Labangso Putak Superintendent of Taxes Difu to Leswer Pegu Pen Ketan Ponke Bangso GST Alongson Po An Ketak Pondo 0%, 5%, 12%, 18% Lapen 28% An Pusi Ningje Pon Buji Pon Upato Pisor Kotha Kinto Etia Jitu Ain produce Korise A Ain to Amar Narendra Modi Sare Buhut Sinta Sorsa Kori to Agbo Hoise Ar Tekete Koise A to tax এটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে যত নেকি এখন দেখত মাত্ৰ এটা ট্যাক্স হ'ব গতিকে সেই বস্তুটো তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্টাৰভিউত কোৱা হৈছে মিটিং মাটাং বিলাকত কোৱা হৈছে কিন্তু তেখেতসকলে কেনেকৈ মানে হৃদয়ঙ্গম কৰিছে তেওঁলোকৰ কথা আৰু যিটো নেকি এতিয়া ট্যাক্স যিটো জিএসটি এনাউন্স কৰাৰ পিছত যিটো ট্যাক্স বঢ়া আৰু কমাৰ বস্তুৰ লৈ চাই পেলাই হেৰি কৰিছে তে কি বস্তু ইয়াৰ হেৰি কম আসলতে 1% বঢ়াই থাকে এটোতো পাঁচটা লেভেলত ট্যাক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে 0% ৰ পৰা ধৰি 28% লৈকে 0% হৈছে 5% হৈছে 12% হৈছে 18% হৈছে আৰু 28% হৈছে পাঁচটা লেভেলত পাঁচটা ষ্টেজত ট্যাক্সটো গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক কৰিছে গতিকে সেই বস্তুবিলাক এতিয়ালৈকে আমি 100% ক'ব নোৱাৰো কিমান লাভ হ'ব কিমান লোকচান হ'ব কিন্তু আমি যিটি দেখিবলৈ পাইছো শেষ মুহূৰ্তত লাভেই হ'ব Halapu beha klembang atum sitami non ke bank draft check lapen tangka kereng sitami suri ke pen anpar ke bank along thabdam long lelo puta SBI Difu branch Chief Minister PK Baklari ahin pen pherangke atum karju pona hut pachini dun ST amar bankot amar state bankot ami jenekwa dhorok amar controller pura ami nirdek paisu he nirdek morme ami yate business unit pura 10,000 বা তাতকৈ তলত কেছ বা চেক বা ড্ৰাফট যোগে আমি ল'ব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত যদি হয় বিজনেছ ইউনিটবিলাক নিজাকৈ একাউণ্ট খুলি ইণ্টাৰনেট ইনেবল কৰি থ্ৰু ইণ্টাৰনেট তেখেতসকলে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব মই সেইটোৱে ধৰক এতিয়ালৈকে আমি জানো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব উইথড্ৰলৰ কথাটো আমি এতিয়াতো কৰা নাই এইটো উইথড্ৰলটো নহয় কিন্তু পেমেন্টৰ যেটো পদ্ধতি এই পেমেন্টটো 10000 লৈকে তেখেতসকলে চেক নহলে কেছ দিব পাৰিব আৰু আমাৰ সিবিএস সিস্টেম যেটো ষ্টেট বেংকৰ সিবিএস সিস্টেম গুটি কান্ট্ৰিতে ধৰক কভাৰ কৰা গতিকে সিবিএস সিস্টেমত আমাৰ এটো অলৰেডি তাৰ ডোৰ ওপেন কৰা হৈছে গতিকে হেতু ডোৰত আমাৰ পেমেন্টটো সম্পন্ন কৰা হ'ব পাংডাক পনলো লাবাংসো পাংডাক পন্ডেট পেন লাবাংসো along sonpho a category do labangso sonpho category long 0% 5% 12% 18% lapen 28% an ke thak pondolo lase ahorbu lang pensi labangso tax tamele enpon po india angkang along ans tame ke dam tang penana por bang ke ongdun kapre ka state long a tax tame exam enpon lo to his tame tobe ajo jiro pen pangdak pondet pen apike India angkang pin nahok hormule pons ta jada hormule pons tame tax bang isivet en po lason da khaksi bank apans tame alang tum isia bipon lo la India angkang ke do ana tax bank along tame alang tum check punon check punon lapen ke tangka kereng punon lapen ke draft pusitame suri ke pen angsong ana bank ke bank asor deng pon pe accept pon pe jongsi alang tum lapen ke ong pen jongsi thapon ji polote amethang online pensi methang business person tum methang online pensi payment pon po pusi bank tum bhavan system me lason si pathik pon camera person Stefan Teron penili ratis rongphar card news Difu Guwahati Kacheleng National Highway 36 at Towarpi Loring Tepi Utor Borbil Police Outpost adung along Towarpi Angbong along Kirun Wang ajok motor Kacheleng apan isi phere meme binong lopusi Kat News Channel appearange Bokuliapen Birtanang Pale Utor Borbil Police Outpost adung Kacheleng at Towarpi along Thedung Ahilik kedo ajok Kacheleng apan isi phere meme anpin lo Jongsi Prabjin pen Kasilampon ave pulote komentu apora hut pone Thedung Kachingkoi to Kokji Kedam tang wo signify Tongkep
aning ve arve ke the parpi ka jok ongdung adim along lang inglum lo laso ajok ka chileng atwarpi along stame phere me ahilik nang mando utor borbil police outpost pen meter pharo pho ansi dolo sita non pu anta police atum pen pe ke airs dame ke tar dam jiaphan matha pon pe national highway asai ka matum pen sita me kasalam pon jiaphan sai ke reng pon avelang probjin pen jong se selam pon pe puloti ka chileng atum aphan thedung akatora dogok tahai যোৱাকালি হোৱা যি প্ৰচণ্ড যি বৰষুণ হৈ গ'ল হঠাতে পানী লেভেলো বাঢ়ি গ'ল সেইকাৰণে আমাৰ যিবোৰ কালভাৰ্ট আছে কালভাৰ্টৰ ওপৰত ভিতৰৰ পৰা কিছু ইৰোশ্যন হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে তলত মানে মাটিবোৰ কাটি লৈ গ'ল আৰু কালভাৰ্টৰ অংশটো এইটোতো কৰিবই লাগিব মাটিবি কৰিব লাগিব এইটোতো বৃহৎ গাঁত হৈছে আমি এতিয়া চেনকেবল বিচাৰি পঠাইছোঁ ওৱান ৱেত গাঁত হৈ গৈছে আৰু এটা ঠাইতে যেন তেনে ওপৰফালে গৈ আছে কিন্তু সেইটো ফুপুলা হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে সেইটো Langpher constituency angkang Bukulia rong supi pen kilometer pli an kahelo tantili thepi lapen kongjuk athoy angkang wo signify thongkep arni ajopor phai crazy apor malom pen arve ge the an parta arve ge jangka chimit medet ajok por phai hini apor malom karlitang chatra sing teron alang teng kang ten plina jok rong langkanglum Wo signify thomkep arni aning we por phai crazy por malompen arve kejang kachimit medet lapen anparta arve kejang ke the parpik ajok por phai hinia por malompen ke bukolia rong sopi pen kilometer plian kahelo tanteli thepi lapen kongjuk athoi angkang malom hidia sai katikia jolapen rong bithe sita lang inglum lablo kongjuk athoi monsing leng the arong terang arong be arong hanse arong lapen hemaitiso arong aradatum sai katikia phan aning ka the parpik alang teng kang ten plin ajok aning dugrin tilo Utor Borbil Police Outpost angkang NH36 kachelenga towarpi along pini jakong ni phai hini arni dokmoka rong supi pen difu anat kedam bom 108 lapen truck angbong kachitong ajok bangke thomatum arenga huke supusikat news channel apirangke phuluni pen birta nang pale jakong ni phai hini arni dokmoka pen difu anat kedam bom ihum 108 lapen truck angbong chipang no prong pen kachitong Labang su kachitong along 108 katewara bang lapen anparta bang hini atum areng ahu solo pusi chinidun. Bang su kachitong along kethek dun long atum kethan pon ateng ke 108 a motor katewar abang akeng chinglok lo lapen bang hini atum ke areng ahu suo bang welang pusi pachini pon. Loring tepi along kedo police outpost atum kachingko adim along anpale damsi police atum pen asai kereng pon nangji an klempon lo. Pining HSLC asatlang along pan 92 kelong Karbi anglong athare monsing terang aphan jakong hini arni Rosmi Kropi chikimo anong e pajir pontanglo laso anong e difu lekhika samaru samiti ahin pensi pajir pon surihini raisi aning kan pen kepangcheng Rosmi Kropi chikimo anong e pining difu mate longnit arong amekar rensing terang lapen mira teron piasupo monsing terang aphan si pajir pontang lo alang liphan Rosmi Kropi nong e kipia bang phimate Dr. Bodon Chandra Crow achor Gitanjali Das pensi pajir pon pen ansuse loke thekji aphan hirjume hangpi difu lekhika samaro samiti ame phi mira dev pen kachari amai along tokbang Robin Goswami thanbang Nityananda Goswami Rainbow Home Higher Secondary Principal Longsing Timung, Principal Barim Minoti Devi, Thanbang Monju Hajarika, Sabitri Gogoi lapen Monsing Terang Asarbura Rensing Terang atum chitong dunpen lam ethe theni ningje. Sumiti Jumia Korea Kibor Bagri Bagyo Korea Mormazot Bama Bifu Stohoro Tege Tos Miti Fosik Kuri Rokare Bagri E Botaku Purti Boksore Medhavi Satra Satri Nado No light, God says, let there be light.
and their words now. তুমি আমার উপর, তুমি আমার ধর্ম, তুমি আমার কর্ম। নবজাগরণ আহে, টিকা পাহাড় কার্বি দরবার চাহে। Nong ekipia mai along pachiton dun pen lun chito la pen hirjir ki hirta paduponsi nong ekipia jai megalong pipon. Ladak jithan pon me Monsing Terang Difu St. Mary's School pensi kep angdeng mesem penchipa unlo. Alang li Difu Government College along Science angdeng logachar li jiaphan ke mang alam jithan. Fuloni constituency ang kang kedamtang Arni pen RV ke jang kachimit medet pen anparta jakong ni pai isi Arni aning ve RV ke jang ke the parpi ka jok inglong ahawar malom pen lang nang kili ahir kang tang pik pen langteng b lapen fisheries hei hui anta ingten laplo lapen non wrong kretrok trok si arong pen anparta school anta langkang lumpen school along kedo computer pen danglok ongdung ason na hok rintilo pusikat news channel aperangke Fuloni pen birta nang pale Langgethe pen kisungke populonia rada tumaphan pini Arni anta sarkar pen kerap kipik pajir ponchia phan sai kereng pon ave মই বৰ্তমান ফুলনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৩৬ নং ঘাইপথৰ কাষত আছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে পিলগ্ৰিম স্কুল বৰ্তমান পানীৰ তলত লগতে আৰু তিনিখন স্কুল আছে আপোনাৰ শিমলুৱাটি এল পি স্কুল আৰু অলপ আগত গ'লে দেখা পাব হলিনফান পিলগ্ৰিম শিমলুৱাটি মানে গোটেই স্কুলবিলাক এতিয়া পানীৰ তলত ডুব গৈছে প্ৰায় ফুলনি অঞ্চলৰ প্ৰায় ১৫-১৬খন গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী সুবিধা বা লোকেল এমএচিৰ দৰ্শক গ্ৰহণৰ কোনো সুবিধা আহি পোৱা নাই বা কোনো লিডাৰ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বৰ্তমান খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈ আছে কোনো সাহায্য প্ৰদান কৰিব পৰা নাই এখন স্কুল হৈছে পিলগ্ৰিম স্কুল ইয়াত কম্পিউটাৰ ৰুমো আছে আইটেক কম্পিউটাৰ ৰুম তাত অলৰেডি পানীৰ তলতে ডুব গৈছে স্কুল বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে এতিয়া দেখা যায় যে এতিয়া মানে চৰকাৰে কি সুবিধা দিয়ে সেই লৈহে ৰাইজৰ প্ৰশ্ন ধন্যবাদ ফুলনিৰ পৰা মই বীৰেন গোৱালা কাট চেনেল rongar lo penang an ka cheleng atawarta lang pon plin detlo lapen fisheries hei hui anta ingten laplo pusikat news channel apherang ke kahumrida mahut jithan dun rinti lapen halapu harakha tinalia dung nh 36 atawara dung karkok along ta lang ke thea jo karkok malom arong lapen kapathua klam anta lang inglum laplo anparta nh 36 atawar pi anta lang kang luma berta ribdun long Jakong ni pai ke thom Arni kang sapor pai pli apor pen hampang inkora pli asong atung Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Siim Taro ACS Arideng Pinpur alo pajirdam Jongpon me Karbi Anglong arlo ason kachesong nang dopiklo bonta judun e plang on e lasinon malom lethota sarkar pen inglong hawar along ke villages development council sengpon lilo Ladang inglong hawar along ke VDC sengponone athe ladake methang aronatang thirklong Traditional Villages Council do Lasopotsi MG and Rega pen ajat our side dengji pustrame deng un e Ladakh Traditional Villages Council arum sidonangji lapen kedang sot wrong along PC claim nangji ma ke itum ahin pensi ajat asai sita me TVC atumsi side deng ponji JE ground sahayak wrong arlo lutpen VDC ke seng dam aron ave lasi La keseng dam tang an sita me puthot ki prepon to 8 pen Traditional Villages Council upon kahodai to edgi upon ta pachini pon jongsi bangso aron dokok pulote sarkar aron karkan lo lapen VDC jongsi seng pon det pulote non kebangji apora hut ke Karbi Anglong Autonomous Council ki likta avidet ji usi JI kathar retired IAS ahin pen ningje pon non VDC pulo Village Development Council non ka selam bom la bangke ha panchayat allo teng pen selam bom anke mo panchayat allo teng pen selam bom lote la non ke do bom a autonomous district council ke ultimately ha ke jut ka vedet po la pujo nanga je plan yi ke auto dake panchayat ke don e laga non nang le tum ka do eta chini horlo article 243 m1 along ke tok do lage panchayat ke council
area 6 schedule area ke doon lasip ilitum VDC le selam seta la serwan kep arong tin Karbi atum la pen tribal atum ameido halasi cluster le selam ji puseta halaso a serwan kep a committee hai hui pensi cluster seta selam ra alang litum aphansi la MGN rega a kam seta ba jat a development a kam seta alang litum pan pape claim long nangji la hello ni to ma demand athema alang litum phan jongsi pape claim long le bulotang te la ke ilitum Karbi atum amethang abos tu amethang ason amethang ame phan aman ka chi pi pelo ilitum identity sia vedat po lapen bang abos tu si ilike endun che plang thu bompo angke la pulote ilitum Karbi puge che pe klangji ke thang ta velo non ilitum ke Karbi phan lo chorle puali hala tribe ka pre ka tum anda son thak thaksi serwan ke pason si dorep loke apa alang litum phan ta pu council pen puno nang tum serwan kep alar nang tum rong amei ko pima edu che seng serak ran ni tum phan list nang pinon usi council tum punang ji hala so list lang si hala so list pen si cluster sita selamra NGN regata me jat account a development account sita me claim nang ji ajaha tum polo Karbi tum rong asar amei pin ni tum habe pin po me tum ke latung munit chojor chot ti latung ke development account claim pula ka hok kali jong si development akam claim klete kopi si kleng sarpo kleng dun ke dona alang ken kleng sarpo kleng dun ke do ke development akam ke Japon atum si atum aphansi kleng sarpo kleng dun pu ke do lapen deng pi ke pan pu pin ni anta do rong akam ke claim jirsong ta do lan ke development akam sai selo development akam claim klip pu ke lage pun ilitu bang panchayat tungke panchayat pulote pons pu ke pho pu ayat puk amei pulo bang pho ha rong ang bong theng piarum ing ni prong atum akam lage ilitum council tum district council la autonomous council 6 schedule ke la ke det ki kim aron ar lo athak ke det ki kim aron athak ke bang pho tot prong mei a lo ke athak ar lun I la thuke la pot lage ilitum amei ke bang kep alang litung ke bang povet bang kep abang si more democratic lo la pot si la serwan kep pusi en nangji la si village development cluster ta la pen si selam nangji la hello ni to matima non malam so por phan dihina pharman birdamo ington pon exina Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39, Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam.
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Dihina Moapi Putot Birdalo, Wang Tulo. Bogazan Subdivision Angkang Aparman Panong Sikidam Tang Surhini Rakrepli Aningkan isi Central Scheme Kutikutia Tangka Pajirsi ITIA Hem Kikim Ponchiapan Hukum Pilo. Borzon Local MSC Mate EM Long Kitimung Pen Arideng Pen Long A Somponsi Kikim Pangchenglo. Lapen Laso Asai Kedo An Kelang Dunjiapan Babu Ingtia Pansi Arpupeklo. Laso ITI ahem ki kim tang daprangji la pen 2015 pen amat class ta me pangcheng phitji pusi halaso ahut lamning jerinti kimanghu memi alama bangke non surihini ra kroitroxi aningkan ke pleng tang dera pita pini arnianta ke tang te det alam si rada tum manghu pronglo non nili kido lake bukajan ele angkang 21 nong borjan homosti kuligaw along pini nali tom phanili ipaklang poni ning ki hangkala puhenlo je bukajan LA মানে বুকাজান সাব ডিভিজন আংকাং আফারমান কুলিগাঁও লং ইসি কেথেটান মানে সেন্ট্রাল স্কিম ITI আহেম পিপাজিত পনো লাবাংস হেম 2015 আনিকান পেন্সি কিমি ফান হুকুম পিল তে বনসটা পিনি 2017 আনলো লাবাংস হেম কি পাবেং হয় সসি নিলিতুম থেকপন আসি নন লাবাংস বিজেপি সরকার মতে বিজেপি পরিবর্তন সরকার আতুম লাবাংস হেম পুথত কেলাং কোনপেন লাবাংস বুকাজান সাব ডিভিজন আংকাং Kido arada phan labangso awar sai kipi phan se dala dak te bok terai ke dorat tum chuning report bukajan pe nili anon terang kat news channel lasi non kachari BJP poribortan a sarkar atum lapen bokzan MLA Dr Nuol Momin labangso puthak arbuche en raputhot ki kim ke rang ke pangcheng pon thujia phan bokzan subdivision arada tum chuning riala than dun Athe lake Bogazan Subdivision Angkang Arada Parman lasi Arpu Kedo Kethe Gidingatum Arpu Enpen Rat Akemang Papleng Piason Te Messenji Athe laso ITI Ahem Kedo Bogazan Subdivision Non Kiturmi Aove Kimi Atum Ale Kelongjia Pan Matha Pondra RDP Asonte Messenji Pusike Ongdung Atum Ningje Athe Lahai Kacharli Athai Kavepen Ajok Bogazan Subdivision Angkang Kedo Arada Tumke Papidun Hup Ason si dolo lasinona kimi kangni poribortona sarkar atum prabjin pen kelang tarli pen saita kereng phijia pan chining rinti achala nili tumki theklong labang so ITI hem ingram su soi theklong labang so puthana le pipuji so phutha puji bangke lahan lo non ke 2015 anin council la so hem ke kicheng yalam do ITI ke na so hem ke ITI bolo na so ITI hem ke class ki do ki cheng nai bang 2050 man kam hi cheng phit nei pulo seta la so hem pini 2017 an lo seta la so hem bang ke non puta ke tangte si theklong lo nai to mang no ta theklong lo jo na sa hem ar lo masi kangram su si theklong lo na pen la so a contractor bang ta komar lo ne a contractor min a contractor da komar lo ne seta me dak abdung arai to chini bang ke babu inti si la so kam hi claim pu si chini den chot lo ta me la so kam amuk tum si claim lo pu chini den chot Tame la so kam bangke non nali tumang nu theklong lo la so hem bangke tu teli si tangte athe hala abbi lang si pabi thu rong an lo apora teng klem kle non la aru jang por ga aru jang pusi pa thele pora tum
Jakhongnify Pli Arni Musuri Uttarakhand along Association of Small and Medium Newspaper of India National Council meeting along National Executive 2017-18 Aninkana Parman Akimi Klembangpu Bangpi Atumapan Invite Ponlo. Labangso Association India Dangpi along Small and Medium Newspaper Kapaklang Ponatuman 2017-18 Aninkana Parman Klembangpu Bangpi Atumapan ingway ponlo. Karbi ang long pentekar Arni Vanga Birta aluk kapaklang abang pumate Chief Editor Long Sing Teronta Chitong Dun. Lapen non 2017-18 na Ninkana Parman along Alang Lipan National Executive along Organizing Secretary Arpusi Bakpono Pusi Birta Long. Jakhongnify Pli Arni Rongkhang Constituency MSC Horan Singh Bepen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Anghoyapan Nomination Alo Jokponlo. Lapen Jakhongnify Po Arni Akimi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Anghoyapan Alang Li Pansi Invite Pontang Lopusi Perangke Atumpen Birta Nangpale. Karbi Customary Law Asir Kudalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Barim Tuliram Ronghangpen Japon si MSC Horan Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Anghoyapan Jakhongnify Pli Arni Nomination Alu Jokponlo. Lapen Puto Jakhongnify Po Arni Rongkhang Constituency Pen Kehaidun Horan Singh Be Amen Akimi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Amen Bangdakponlo. Ingding Korat Troxy Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be Amhang Kethegadim Doloni Teron Arong Karlitang Joy Singh Be Lapen Karlitang Sika Ronghang Pia Sopo Alangli HS Asatlang Kiun Aningkan 1989 Dipu Golf College Lapen 1994 Aningkan Synod College Silong Pensi BS Yangdeng Chepaon Dunlo KSA Silong Unit along Maipu Arpu Klem Dunlang Graduation Undet Pen 1994 Aningkan Karbi National Volunteers Asong along Kongchunbang Arpu Lapen Apitu UPDS along Setame Kongchunbang Arpu Deng Dunlang এবার আমার টিম আমার CM অনারেবল CM তুলারাম নগাঁও নেতৃত্ব আমি অহা 5 বছৰত মানে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা আছে আৰু যিবোৰ সমস্যা আছে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এই কাৰ্বি আংলং এই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ আমি বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ ধৰ্ম জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি সকলোকে সমান দৃষ্টিত চাই পেলাই আমি কাম কৰি যাম আৰু অহা 5 বছৰত আমি মানে উন্নত কাৰ্বি আংলং যাতে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জাকত জীৱিকা এটা জিলা হিচাপে যাতে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে কাম কৰি যাম বহুত ভাল আছে Lapen Sorkar Pen Kaching Kiapi Papa Chairman Nang Manlo Kedam Tang 2012 Aningkan Papa Rachari Asong Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Kachepati Dun Pen Haidun Si MSC Chepaman Dunlo Labang Soapi Pining 2017 Aningkan BJP Rachari Asong Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kilik along Chepahai Dun Si Pini Arni An Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Chepaman Lo Jakhongnify Troxy Arni State Pen Kapaklang Protidin Assamese Birta Alo Lapen Prague News along Difu River Beautification Apan Keteng Pon Alang Teng Lang Pon Plin Puke Ahok Kali Pusi Jakhongnify Troxy Arni Town in Country Planning Lapen Difu Town Committee Atumpen Perangke Mayalong Ningje Pon Difu alang roy kapalang media pan kaduka vesika kutiner ke patangka angbong pen sai angdeng abangke pan paru isi pen pan plike pra trok an abangke tangpon etlo lapen labangsu along pen kaduk kave pan kep ansi tangka abangke long pon chot lang pusi contractor pen ningje pon Difu aroy akungke do Napoleon Kathar Harsing Ingleng lapen chitona offset lapen kapre katuma pan amethanga hem Kachi pre-ponjia pan kedam tang wo signify inkora near cap arni lo pale si Jakhongnify hini arni an apor pipon tanglo bonta alo pale det apisita me hem kacheterek pon pedet lo non ahem along langke thepen ahem along kanglum aputhake nitum DTC lapen town and country planning atuma pansi akoiwan lo sitame lake ahok kali pusi DTC executive engineer Nipu Charan data pen ningje pontu যিটো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে আজি স্বচক্ষে আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ যিটো নীতি আয়োগৰ সহযোগত আমি যি এইটো ডিফু বিউটিফিকেশ্যনৰ স্কিম কৰি আছোঁ
তাৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি 1% হোৱা নাই বৰঞ্চ যিসকল এনক্ৰচমেণ্ট আছে আমাৰ নদীৰ কিনাৰত সেই এনক্ৰচাৰসকলৰ ঘৰ বাৰীখিনি পানীয়ে নিজে ভাঙি দিছে যিটো বস্তু আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভাঙিব লাগিছিলে কালি পানী আহি পেলাই পানী নিজে ভাঙি দিছে এতিয়া আমাৰ কিন্তু স্কিমৰ ডেভেলপমেণ্ট কাম যিখিনি কাম আমি কৰিব লাগিছিলে সেই কামৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই একো হোৱা নাই যিখিনি হৈ আছে সেইখিনি তেনেকৈ আছে আমাৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই আৰু চৰকাৰৰ কোনো অংশ ইয়াত বোলে লোকচান হৈছে সেই লোকচানৰ কিন্তু ঘৰপাতি হোৱা নাই কামখিনি যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান হৈছে কোনো অনিয়ম তাত হোৱা নাই অনিয়মটো আমাৰ হোৱা নাই আমি দেখাত কিন্তু আপোনালোকে নিজে চাওক আমাৰ ফালৰ পৰাতো আমি কমেই অনিয়ম হোৱা নাই বুলি কিন্তু আপোনালোকে ৰাইজে চাওক কিবা অনিয়ম যদি হৈছে যদি কিবা অনিয়ম হৈছে আমাক ভুল দেখুৱাই দিয়ক আমি ভুলখিনি শুধৰোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমাক লাগিব সহায় সহযোগিতা থকাহেঁতেন আমি সময়মতে কামখিনি শেষ কৰিব পাৰিম Kidu kelak aphan kapanong asang hiti along ke jor abang pu aphan rada tum arjepen nep check pusik heroni peneloi tuma pherangke kat news along birta nang pale West Karbi Anglong Mailu Nuai Bir Lamchakhong ahawar malom kidu kelak arada phan kapanong asang hiti along ke jor kachong hu alam puthot klang lilo birda ki rip longa tengke jakhong trokaning ve National Food Security Act ador ke me asang Nuarbir pen ihum tata sumo pen mailu ahiti anat kevan bom ahutsi rada tum aning ki bi pen laso sumo agari aphan nep dunlo डीलर जितना चावल हमेशा ब्लैक करके बिक्री करते हैं और पब्लिक को नहीं मिल रहा है डीलर का नाम क्या है ब्यास पासवान तो अभी ये 5 बोरी जो चावल अभी दिखाई दे रहा है ये किस तरह से क्या मिला आप लोगों को ड्राइवर गाड़ी में ले जा रहे थे ड्राइवर हम लोग को फोन किए ऐसे तो माल है आप लोग पकड़ लीजिए हम गाड़ी बेचने के लिए ले जा रहे हैं हाँ मतलब कहाँ से लेकर के उठा करके माल कहाँ लेके जा रहे हैं डीलर का घर से ले जा रहे हैं ब्यास पासवान जी के घर से उठा करके माइलू की तरफ ले जा रहे हैं बेचने के लिए कितना बजे रात को 1 बजे रात को साथ में कौन कौन था और वो अकेले थे ड्राइवर अकेले थे Apila so sumo pensi kachong hu asang ke roi ipu alam rat anglum cheklang lo kidu kelak asang ke jor kachong hu abang phu amen boyos paswan pusi pang thepon laso alam aputhak hem kang sam along lam hoi pidam lo birda ke tok apor anke paswan kat jui pusi birda longpon ৰাতিপুৱা 1টা বজা আমাৰ লগে ৰাস্তা ওচৰত বহি আছো ড্ৰাইভাৰ গাড়ী লৈ পেলাই আহিছে আমাৰ লগে খবৰ জনাইছে এই আমাৰ বিপিএল চাউলটো গৈ আছে আপোনালোকে ধৰক আমাৰ লগে মিলি জুলি গাঁৱত মানুহ 10-12 জন চাউল ধৰিলো চাউল ধৰি পৰি ইয়াত জব্দ কৰি ৰাখি দিছো কিমান বেগ চাউল আছে 5 বেগ আৰু বহুত মানুহক কাৰ্ডটো সি নিজে জব্দ কৰি ৰাখি দিছে আৰু কৈছে কি কৰিব লাগে কৰক টাইম মতন এইটো চাউল কেতিয়া নদিয়ে আৰু দম দি কথা কয় এনেকা মা ডিলাৰ আমাৰ গাঁৱত 1 নম্বৰ নৱাই বিল নালাগে Jakong trok CRNI Karbi Anglong Autonomous Council Session Hall along akimi CM Anghoy kapapleng ji aphan CM kilik padupon Chairman Horen Singh Bey Jepahem Pupensi CM Anghoy aphan kilik padupon lo Karbi Anglong Autonomous Council akimi CM kilik aphan tuliram ronghang penanut kaprega MSC atung kachepate dun kavea jok tuliram ronghang si CM kilik haidad lo alang like inquiry nerkep angdeng a CM lo pusi mai Anghoy pen Chairman Horen Singh Bey session along lamthe pangdakpon ladeda phi tuliram ronghang CM kilik ke hai ajok session hall along MSC atum poho mira bitung pen kardom pajir pon ringti Karbi Anglong angkang ka jingthur amo plak play pin pen kam ki claim ji aphan bor ipon ji Wareng kavea risonim so atwa phan Wareng kipi autonomous state lapen Karbi Anglong Autonomous Council along ke mesen a council ke paman ji aphan kam claim pon ji tuliram ronghang CM kedeng alamjir along lasonsi pachitak pon যে পরিবর্তন স্বার্থত আমি রাজ্যৰ ওচৰত তাত দেখা পোৱাটো আমি কিছুমান আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো প্ৰত্যেক সমষ্টিত 26টা সমষ্টিত আমি এলপি স্কুলটো আপ টু ক্লাছ 10 লৈকে এখন এটা স্কুল আমি বনাম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু অসম চৰকাৰে এইটো সহায় কৰিব বুলি আমি আলোচনা কৰা হৈছে এইটো প্ৰত্যেক সমষ্টিত এলপি স্কুল টু ক্লাছ 10 লৈকে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লগতে
এটা টিচিং ষ্টাফ নন টিচিং ষ্টাফ গোটেইখিনি আমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এইটো অসম চৰকাৰে সহায় কৰিব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে Pinihiti ire abirta bangkela puan sikang toniklo puthot chetong thulonang kewang ji bhomkuru arni bangso channel bangso apor dume thakme kurwang thu